Orain, gorputza. Orain, moztu barlogu bastoncilloak. Ya está! Ipini barlogu bastoncilloan gorputzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Orain ipini barlogu bastoncilloan gorputzan. 1, 2, 3, 4 eta 5. Ya está! Beste aldera. 1, 2, 3, 4 eta 5. Ya está! Orain, atxamarrak. 1, 2, 3, 4 eta 5. Ya está! Beste eskua. 1, 2, 3, 4 eta 5. Ya está! Aldaka! Ya está! Orain, hankak. 1, 2, 3, 4 eta 4 zigzag. Orain moztu barlogu oinetako atxamarrak. Ya está! Orain ipini barlogu. 1, 2, 3, 4 eta 5. Orain beste. 1, 2, 3, 4 and 5. Ya está, bukatu dugu eskeleton system!